Leku B, Domingo kalean, calle 1, Domingo B, bigarren kalean, calle 2, Izuntza, hirugarren kalean, calle 3, Ondarru, laugarren kalean, calle 4, Lutxana, bosgarren kalean, calle 5. Eskutatuak dituen eman gabeko musuak Baigiroan, erre barre artean Onde bana eskuan, zure arnasa sentitu nahi du Zure alboan goizero estatu Eskutik eldu budak gainditu Txalo guztiak kantuz eskertu sentitu nahi du Zure alboan goizero eskatu Eskutik eldu budak gainditu Txalo guztiak kantuz eskertu Zure arnasa sentitu nahi du Zure alboan goizero eskatu Eskutik eldu budak gainditu Txalo Sanata, Sanata, Asini Sango,
Tiempos de la regata número 16. Luchana 11:42:93. Amaika Berrogetabi Larogetamairu. Kaiku B 11:05:32. Amaika 0 Bost Ogetamabi. Kaiku A 10:42:55. Amar Berrogetabi Berrogetamabos. Tiempos de la primera ciaboga de la regata número 17. Kaiku B 2:17. Bi Amasaspi. Bermeo B 2:23. Bi Ogetairu. Isuncha 2:17. Bi Amasaspi. Ondarru 2:42. Bi Berrogetabi. Luchana 2:29. Bi Ogetabederachi. Tiempos de la segunda ciaboga. Kaiku B 4:43. Lau Berrogetairu. Bermeo B 5:06. Bos 06. Isuncha 4:49. Lau Berrogetabederachi. Ondarru 5:32. Bost Ogetamabi. Luchana ha quedado descalificado. Hirugarren ziabogako denborak. Kaiku B 7:14. 7:14. Bermeo B 7:57. 7:57. Izuntza 7:24. 7:24. Ondarru 8:35. 8:35. Juvenil mutilen bigarren txandakoak. Deustu C Portugalete. Deustu B Arkote. Kaiku A Mesedes irteraren mura urbildu. Juveniles de la siguiente tanda. Deustu C Portugalete. Deustu B Arkote y Kaiku, acercaros a zona de salida. Kaiku, bien. Hay de todo en la vida. Ya aprenderá.
Juvenil mutilak, Deustu C, Portugalete, Deustu B, Arkote, Kaikua, mesedez ez da txakartu, Deustu C, lehenengo kalea, calle 1, Portugalete, bigarren kalea, calle 2, Deustu B, hirugarren kalea, calle 3, Arkote, laugarren kalea, calle 4, Kaikua, bosgarren kalea, calle 5. Mira, lo hablamos luego, ¿vale? Venga, no te preocupes, hablamos luego. Kaiku Popa. Stop tripulaciones. Unos segundos. 15 segundos. 18, 17, 18, 19, 20 segundos. Ya se me ha olvidado hasta contar. Venga, aurreko txandako amaierako denborak. Kaiku B, bederatzi, 38, 13. Kaiku B, 9, 38, 13. Bermeo B, Amar, berrogei, 18. 10, 40, 18. Isuntza, bederatzi, berrogeita hamaika, berrogeita hamalau. 9, 51, 54. Ondarru, hamaika, hogeita zazpi, 19. 11, 27, 19. Ikaragarrizko anabasa, natura zarduratu gabe, borondate guztia, apurtu zentzu gabe, burrizko sugetzarra, dena hautsia zakarte, herriaren hitzak, baliorik ez daukanez. Mendian barrena doa, baserriak deus estatuz, haien esanetara, batzuek dira makurtu, herri txikientzako, kalterik besterik ez du, nazioa beratxak, gehiago berazten ditu. Dena sontxitu, anabasa gelditu, dena sontxitu, anabasa gelditu, dena sontxitu, anabasa gelditu, dena sontxitu, anabasa gelditu. Batzuk hipokresiaz dira dela salmintzatzen, progresoan izenean herritarrei lapurtzen, gure nortasuna hala ere dute isitzen, arazoen aurrean indarrez gera altxatzen. Dena sontxitu, anabasa gelditu, dena sontxitu, anabasa gelditu. Deustu C, Portugalete eta Deustu B denbora berdina egin dute. Bi 18. Deustu C, Portugalete y Deustu B han hecho el mismo tiempo, 2:18. Arkote, bi hogeita bat, 2:21. Kaiku A, bi hogeita bederatzi, 2:29.
Bigarren txabogako denporan, Deustu C 4.50, lau 50. Portugalete 4.50, lau 50. Deustu B 4.45, lau 55. Arkote 5.01, bost 0 bat. Kaiku A 5.10, bost 10. Esaten zer diozu, ta apaizari zer dio. Doinoak zesana erditzen du eta tristura gerio. Plazak jozika jartzen ditugu notak direla medio. Inun zesan ikusi ezean musikak ez du balio. Trampadoa da gure ezkutu, ahotsa gure arma, gure kimikak argi uzten du, iritasunaren txarma, etorkizuna festa delako, tajea iragana, lana parranda bihurtzea da, parranda ondako lana. Esaten zer diozu, ta apaizari zer dio. Doinek zesana erditzen du eta tristurak erio. Plazak jozika jartzen ditugu notak direla medio. Inun zesan ikusi ezean musikak ez du balio. Hirugarren txabogako denporan, tiempos de la tercera txaboga, Deustu C 6.22, 7.22. Portugalete 7.26, 6.26. Deustu B 7.18, 6.18. Arkote 7.41, 6.41. Embarcaciones, juvenil masculino, última Siervena B, calle 1, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 1
Itsasoko Ama, calle 2, Bermeo A, calle 3, Deustu A, calle 4, Zierbena A, calle 5, Deustu A, proa. Stop Itsasoko Ama, stop Itsasoko Ama. Stop tripulaciones. Izan da denbora, gehiegi sufrimendua, gehiegi itxi beharreko zauriak, gehiegi daude norbanak, baina azkenik iritsi da, baina azkenik zabaldu da, garaipenaren izan da denbora, gehiegi sufrimendua, gehiegi itxi beharreko zauriak, gehiegi daude norbanak, baina azkenik iritsi da, baina azkenik zabaldu da. Zierbena denbora, Zierbena B, vía Gay, 2:20, Itsasoko Ama, vía Masei, 2:16, Bermeo A, bi 19, 2:19, Deustu A, bi 19, 2:19, Zierbena A, bi 15, 2:15.
Bigarren seguako denborak, Zierbena B, 4:52, 4:52. Itxasuko Ama, 4:48, 4:48. Bermeoa, 4:41, 4:41. Deustua, 4:44, 4:44. Zierbena A, 4:28, 4:38. Hirugarren seguako denborak, Zierbena B, 7:29, 7:29. Itxasuko Ama, 7:21, 7:21. Bermeoa, 7:13, 7:13. Deustua, 7:15, 7:15. Zierbena, 7:9, 7:09. Eta azkenik, absolutu neskak, Arkote B, Deustu, Arkote A, Kaiku, Elantxobe, Mesedes, irtera ere mura urbildu, irá acercándose a la zona de salida. Zierbena B, 9:56, 9:56:40. Itxasuko Ama, 9:58, 9:48:71. Bermeoa, 9:41, 9:42,
32-33. Deustua, 9-36-60. 9-36-60. Zierbenaga, 9-31-80. 9-31-80.